我们一起被崩啊！拜拜拜拜拜拜。你高丽菜哪一点？ Teteh puyeng, bu haisu teteh ceto ide. Nah, kita di rumah Ama ya. Semua kenangan ini. Kenangan indah. Rumahnya tetap bersih ya. Walaupun ditinggal tetap bersih banget. Oh ini mesti jam 12 lebih. Halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Saya diajak mau ke rumah Ama. Tadi jadi pagi aku suruh cepetan beres-beres, nyiapin makanan untuk nanti malam. Terus sekarang ini nyonyaku cuci rambut di salon wis kelar. Saya disuruh nyusul. Kita mau naik taksi mau pergi ke rumah Ama teman-teman. Oke lanjut ya. Bismillah. Nah. Saya belum makan teman-teman sedari pagi. Aku nanti takutnya kalau nggak sempat makan di sana, terus lapar. Di sana kan nggak ada makanan ya. Mbak Sita wis nggak di sana. Jadi aku bawa pisang 2. Jadi kalau lapar saya makan pisang. Kita nggak lama-lama, aku ya nggak tahu. Intinya bawa makanan lah, ben ora takut lapar. Kita pakai sepatu yang kotor aja ya. Karena hujan-hujan sepatu kotor. Nah, bismillah. Hari ini dingin banget. Ini nyonya aku minta dibawain baju. Jadi tak bawakan. Cuaca berubah-ubah. Oh. Nah, terus hari ini kayak gerimis-gerimis gitu. Gerimis-gerimis mengundang. Nah, hari ini tamunya 1. Ame ada jajanan nih. Mai bentang oh. 今天比较没有人。哦。有机中午都也没有休息，对对对对。有机没有，对对。没有啦。没有。吃饭的时候不休息。你今天去那个对面看看，那个有没有卖土鸡蛋？ Nah, oh, cai aman na bian 对啊。Ya,现在不能买炒锅，多少这样了，不能买太多。对啦，总是家里又要蛋啊，要买一点就好了。其实它是白蛋，是那个一般的那个有鸡蛋那个是还 OK 啦。因为鸡蛋是用，面包也是要用鸡蛋的，对，很多东西都要鸡蛋。不吃鸡蛋也没有关系啊。像你不吃鸡蛋，肉也不吃，那你要吃什么？我现在要吃鱼啊，前我的鱼那个还有，在西大带回来，炸的虾，小小的那个。我们的冰箱还有什么？我还有鲜鱼，还有虾。吃豆饼也可以，吃豆腐也可以，不应该要吃鸡蛋。我也要休息一下。鸡蛋要休息了。我也要休息一下，很贵。你要休息了。休息。太怕了。很贵啦，不吃也无所谓啊。豆饼也有，豆腐也有，对不对？换东西吃。不然也可以吃，对不对？对呀。对呀，也是蛋白质啊。哎呀。猪肉也是太太吃。鸡肉也是有，早上也可以吃鸡肉。不应该要吃鸡蛋。我们还有一包鸡肉，也可以下去用。要下去炸，嘴巴会破掉。不要炸了，用下去这样子炒也很好吃。炒三杯鸡也好吃，对。炒洋葱也好吃，煮香菇鸡汤也可以。外面的炸比较好吃，我们自己炸不好吃。我们自己炸比较硬的，肉比较硬。外面的炸肉比较软。我们那个是土鸡，对呀，炸起来就硬啊。你买那个肉鸡，不适合，对对。这个我这个鸡要用卤的比较好吃。
煮汤比较好吃。对啊，有煮很久没有炒洋葱，对不对？洋葱、酱油、炒鸡、眼睛，大血眼睛。大血眼睛好大了，对不对？妹妹他们喜欢鸡胸肉。哦，鸡胸肉下煮。去炒啊。我下去炒，煮咖喱也可以，炒也可以。妹妹是不是炒诶？她喜欢下去蒸很鲜鲜的鸡下去蒸，她剥一剥，沾到那个盐巴的那个了，她喜欢。炒是炒什么？她喜欢没有？但是有健康，她也喜欢。但是如果太太要买肯德基给她，她也很喜欢，对不对？最喜欢我肯德基。等一下，我们在阿妈很久了，对不对？不会的，我拿来要快点去邮局。哦，太太到阿妈家马上要去邮局，是这个计程车要到邮局是？没有，自己走路去了。哦，太太要带我去邮局啊？嗯，是我在阿妈家。带我一起去邮局。哦，一起去邮局哈。我想是阿妈的垃圾整理整理，放前面留上可以帮忙丢，是我们带回家。不用，我要叫人家要全部搬。哦，垃圾一起丢这样。哦，好。叫我亲戚啊，全部处理。太太的亲戚，太太的家人。哦。以前给我们做水工的那一个。楼上那个。哦，是不是？做楼上那个。就有一个。以前到我们家也做过我们的地板哦。对啊，我知道哦，以前也是做阿妈的楼上楼做，对，楼上做好像墙壁对对。那个是我姑姑的女婿啊。太太真的姑姑的女婿。哦，太太的姑姑过世了啊。以前来阿妈家。对。以前你有请外劳啊？对，两个夫妻都死掉了。哦，两个都过世了。快，对啊，跌倒是不是？那个太太的姑姑是不是在边说跌倒？不是，对，武汉肺炎。也是80几岁。哦，阿拉的确定。他忧郁症啊，他不想活。哦，他本来不想活。哦，今天很大呢。做切音是比较便宜，对不对？当然便宜啊。但是公车也很便宜，也是5块的，624也是5块。公车我都还不用钱。我太太不用钱，这么好。太太不能来的，要等啦，对不对？麻烦的。一直听。因为我做事要办事情。哦，要快点。是看对，我们要跑这边对，跑路上。对，很舒服，没有看到那种。还蛮远的一段路。如果在这边就很方便啊，走那么长。有可能在那边是比较安全。我不可能没有来。180。对呀，这个比较辣，我们要最辣，老板。最辣只有这样。对。180。180。要再辣就要再加辣椒，对，辣椒。你自己的碗再多加几条，你吃比较辣，对不对？对，我们很喜欢吃辣。他们有吃那么辣吗？没有，我爱一款那种玉米粒一款那种煮玉米罐头，玉米浓汤。你要什么口味？金黄、火腿、鸡肉、海鲜。什么火腿较下哈？那一般。因为无啦，你着买火腿，因为火腿红加，甲迄个你搁掺玉米落，还是搁掺什么落，就拢会使。太好。伊毋是有玉米粒的。对啊。玉米粒你搁。里面有猪肉。哦，对呀。太太要买什么苦干随便咯。要罐头的啦。要罐头。系啊。玉米粒啊。玉米罐头。我爱罐头的呀。几罐？美国的罐头啊。系啊。哦，太太喜欢哪一个？喜欢这个，绿巨人的。你家己煮的就对。我家己煮的啊，迄个玉米粒、玉米酱。
各一罐啊。哎，各一罐。哦，也有薏米酱。有。哦，这么好。这样再加面粉。哦，这样。这样一把。这个薏米粉。哦。薏米酱。薏米酱。安尼偌济？180。啊？这刚好收。180啦，280。啊，280。哦，300。谢谢老板。好。好久不见。好久不见。Seperti ini sembako. Itu rumah Ama ya, nyonya aku nggak mau masuk, hatinya terluka dan menangis. Nyonya aku tak mau memasuki rumah ini. Kita di rumah Ama ya. Semua kenangan ini. Kenangan indah. Rumahnya tetap bersih ya. Walaupun ditinggal tetap bersih banget. Oh ini harus diambil ini. Ini kulkasnya nggak dibuka. Kok semua masih ada. Barang dikelumpukkan ya yang masih bisa dipakai. Nyonya aku buru-buru. Kasih garam sama micin. Wah. Tete nak semua tete. 有啥物加菜？爱加。你看，你爱啥？不要紧，中昼无啥物人，啊你后边这是肉，伊就我海鲜还是要说有火锅料吼，有诶无诶吼，对啊。这个是牛肉吗，老板？对，牛肉。哦，牛肉啊，谢谢。都是牛肉啊，还有你还要点什么？有什么太太？这个是猪肉，猪肉。这个也都有猪肉。有那个油豆腐啦。不要吃。哎，油豆腐 OK。油豆腐现在没有了，我卖完了。现在没有哈。对，是芋头、花枝这两个，因为这全部都猪肉啊。哦。豆腐都没有的豆腐。豆腐的话只有这种，这种豆腐。哦，白豆腐啊，哦，不用老板。还是冻豆腐。冻豆腐好像不要。对。你先吃，无够再跟我讲。好，谢谢。哦。你要芋头吗？不用，太太喜欢太太订啊。我不要了。好，你先吃，无够再跟我讲。哦，谢谢。太太要加味精就可以。高丽菜哪一点？太太不用，不好意思，太太吃多一点。对，我吃不完的。吃不完。哎呀，你也看了，我都吃不完了。这个南瓜什么都给太太，我豆腐我比较喜欢豆腐。好了。一碗什么都太太。我也怕我吃不完了，不要这样。今天太太请我们吃火锅。你不要啰嗦了。加盐巴。老板怎么好？我不要排骨汤。加味精哦，味精多一点也好吃。等，要不要？不要。要没有味精要怎么样要吃？你辣椒，刚刚给你辣椒啊。辣椒就在那边可以吃进啊。可以拿辣椒、蒜头，这个是萝卜泥啊，对，萝卜的泥。有这边有饮料。Aku masukin ya, ono godong bawang putih sama cabai. 我全部倒下去，我这样煮，蒜头、葱、辣椒，这样比较好吃。也没有蛋。问老板哦，哦，蛋很贵，没有蛋。对呀，我没有看到蛋。这个我也可以拿的。可以啦，尽量拿多一点，我吃不了那么多。汤加牛肉比较好吃。哎呀，你的豆腐拿去。啊，豆腐。哎，
Masya Allah. Tôm quá cái thế. 一人2个。咖喱菜太太拿了没？哎呦，全部给你了。等一下太太不够。够了，够了。这个太太是我。哎，你的。是我的。那个给太太难瓜。南瓜给你。给太太我不要。姑姑我们一人一半。这个。为什么我的没有滚？没有滚。你不是有酱油吗？我过再给你，但是有我喜欢的。那我加。哦，谢谢谢谢，你的底啊，加油！好，谢谢老板，不好意思，老板。好了，好了，好了，谢谢老板。意思意思。感谢没有闻，现在鸡蛋那么贵，没有买蛋。也可以用这个酱干干的，可以啊。好吃。这个围巾很好吃。这个盐巴一点点。哦，好吃好吃。Di sini ada daging sapi.这个追销是怎么样啊，太太？我关掉。这个好大耶。再用小一点啊，慢慢的，慢慢的。我像是有时候开，有时候没有开。有。Enak banget daging sapinya. Saya ya coba. Sekarang krisis telur, di mana-mana nggak ada telur.这3块给你。好，谢谢。好。肉块下去煮。
Padahal beningan tapi enak.这个很快都熟了，对吧？这样都熟吗？哈？可以关掉了。可以关掉，给他泡。Padahal cuma garam sama micin, tapi enak banget, gurih. Kita tuh beli satu porsi dimakan 2 orang. Bakulnya baik banget, aku nggak makan non halal, dikasih air putih dok. Solo mah tete? 熟了啦。哦，这样很饱了。就是要是这样子，吃这样刚好。
Ini kuahnya哦哦，在微波上，那好烫，所以放微波。你先捞起来。加味精这么好吃，对不对？真的啦，而且再加白锅。以前那个徐达家那个味精有没有带回去？有，有。我特别找来我加辣椒一起煮。好啦，老板给我们开冷气了，因为今天好热，开冷气。我不会吃那么烫。这很像快人捞起来啊。对啊。我在这里也有那个แต่如果要饭也可以แต่จะเป็นสเปซสมอตรงฟันเมียนเมียนโอ้ถ้าพงจังอีกกูปูเวนนาวูปูเวนนาโอ้ตรงคนที่เอาลีหายอูเรียนอีกประมาณ因为以后会带外劳来这边吃啊。好吃，因为有加排骨，sampai ambil-ambil. Nggak usah tambah kecap apa enak ya. Thay rớ. Chỉ bao là tính sao rớ? 你还吃不完，还这么多呢，没有办法。我好多天吃面面，前天泡面，昨天鸡肉面，今天面面。你看我的饭碗还这么多，吃不完，快要吃不完，还很多。 Punya ibuku tuh pakai kuah non halal. Thật hào rư. Hào rư, hào rư. Cái đấy là cho bình chỉ lên. Ý tiền tiền gì bữa ya? 不吃那个东西。 Sekan ya bữa ya?
aku sukanya di sini itu nggak ada musik, bagus banget, tokonya itu tenang gitu. Yang ngurus cuma 2 orang, suami istri. Alhamdulillah kenyang. Ke itu pincilin, Mak. Nah, aku kalau misalkan kelar kayak gini tak beresin. Ini kayak yang menjadi kebiasaan. Habis. Ini ya. Di sini ada durian, raisin, lengkap banget. Aku nggak mau banyak-banyak ya, aku ambil sedikit aja. Ya segan kan itian-tian. Itian-tian. Contoh Bu ya. Ini aku nggak mau. Ini aku nggak mau ya, jadi tak mangan dewe. Aku makan sedikit aja karena cuacanya dingin banget. Bismillah. Duriannya enak banget, tapi manis ya, manis tapi enak. Coklatnya enak. Ini kalau ini ketemu adik-adikku di Indonesia udah entek-entek. Orang sini tuh pinter ya. Sugar tuh nggak pahit. Tôi chạy chất liệu, tiêu chạy chất liệu. Càng chết tông siêu tô khoang đi nhỉ. Ồ, nào mà trộn. Aduh, beres, bersih. Nah, tempatnya luas banget ya. Seperti ini. Keren banget. Oh, di sini ada pancing-pancing. Ini ya. Ini namanya ciu-ciu. Bye bye. 谢谢老板。要创一下能食讲，甲你买讲，我甲你讲，用买嘛会使。买我一粒就爱超过要10块啊，那我付的内底，我变了1400块。拜拜，谢
谢谢老板。